Motin Doom. Nimejitolea kupambana na malaria. Give me the value pack. Selena! Wow, you do great value shopping. Absolutely. I'm a champion at getting value. Then you must have bought the hair pick mini. Why mini when I have na mathio wanyo ikiori wari wa Nyari Sun Africa Beach Hotel Mombasa ni father iNooro wa Amerika Nyimarigi Ruse wa Boyinganga Zipora wa Boy Moirore Grace wa Inaina wa Jorogeregero and Company Advocate na Florence wa Goi Mwagi arari mama wegu kawe na fafari ya keri wa aige adwa nyoba na ratamarasha mania gwake mushika ri mori 12 wetandatu thaa 2 rucini igogona ria mitha rigakorwo St Mark's Catholic Church Kanyere-ine Guthoro Parish kwambiriria thaa 5 na mamathiko marumire mugunda-ini wake kurigania na kanitha ni ruite gonya muhari wa mugwanja huruka thayo fafa mama guka na fafari ya Nimukumenyithio gikuo kia Magdalene wa Geshi Gitahi wa Muini Efam Kitare ni mutumia wa Joseph Gitahi Guyo aciaranirwo na mutigaire Macharia Muthoni Reverend Kihumba wa Geshi wa UK Gashabi na mutigaire wa Maitha ni mwari wa ithe na wa Geshi wa Ngui Muthoni Macharia wa Jiro Dumia na wa Theri ni nyina wa Kanoritadi James Gitahi wa Bluebird Aviation na Betty Montet Gitahi Royce na John Gatogwa wa Kamatakarati na Francis Kihumba wa Kitare National Polytechnic na Nancy Kihumba mutigaire John na Joyce Dongo Eldoret Veronica Wajiko wa St Elizabeth Nairobi Albert na Beatrice Macharia Amave Psychomat Kitare na Peter Diangui wa USA atiga tushosho na tushukuru tuige nyumba na rata marasha mania gwake mucio wa Muini Efam wa muthenya thaa 11 hwaini kuhoya na kuhariria mathiko mwiriko tucherangani nursing home Kitare wa keri muri 16 wetandatu thaa 3 mitha ni St Joseph's Catholic Church Kitare Webuye Highway kwambiriria thaa 4 mathiko marumire gwake mucie wa Muini Efam koma thayo Magdalene wa Geshi Gitahi Nimukumenyithio kukia Jeffrey Diho Thade ni murio watigaire Albert Thade Diho na Susan Wajera ni muthuri wa Amerika Heti ni itho wa mutigaire Albert Thade Charles Mago Margaret Wajiro Susan Wajera na Grace Wajiko Macianirwo na Wajiko Jogona Jerry Wajera mutigaire Francis Gogi ni guka wa Diho Lea Vivi igiri wetandatu thaa 3 rucini maya magakorwo Menyithio gikuo kia Mento wa Irimo Mahiga wa Kamukoji Susan wa Gatondo Anthony wa Boro wa Vision Hardware na Eric Mahiga wa Penta Aluminium Gikomba ni muthoniwe wa Mudia Kinuthia wa Njohi Muigai Kiario wa Igegania mutigaire Rasto wa Iria wa Uthaya Nyeri na Kinuthia wa Gatondo South atiga tushosho na tushukuru tuige family na rata marashemania gwake mucie Hajogoro Gatukuyo Mangu na Stareherin Kikomba Dinashara hwaine kuhoya na kuhariria mathiko mwiriko tuke yufuneral home wake ri muri 12 wetandatu thaa 2 rucini igogona ria mitha rigakorwo St John Catholic Church Mangu thainya thutha mwiri hurukio gwake mucie Gatukuyo Hajogoro koma thayo mere wa Boy Mahiga Nimukumenyithio gikuo kia Esther wa Jiro Githuku mwana wa tigaire Ng'ang'a wa Nyange na Monica wa Boy mutumia wa David Githuku Kageni nyina wa Jane wa Boy Manyara John Ng'ang'a Anthony Dongo Monica wa Ithra Samuel Mohoro Paul Maura Major Joseph Jugona Githuku wa Kenya Defence Forces atigaire Peter Mwangi na Hilary Gacoka maciaranirwo na Joseph Maura Alice Magire Hana wa Jiko atigaire Peter Dirago Joakim Tube Mirinya Brana Russo wa Goi arari na tushosho na tushukuru tuige kurashamanio gwake muci Nimukumenyithio gikuo gia Christopher Karimi Muthike kionekanire London muri 26 wa gatano ni muthuri wa Esther wa Ngui Karimi Nimukumenyithio gikuo gia
Charity Gatulika Koro kionekanire thibitari ya Kenyatta kumana na ndwari nini ni mwana wa tigaire Wilson Njiro na Wadia ni mutumia wa mutigire Daudi Leithi Nancy Muthoni Lilian Thuguri Mary Wago Jeffrey Murimi Charles County Kiagai sublocation Kiahiti Mwirukanto Jamii Funeral Home Karatina Jumatano mweri 13 mweri wa gatandatu thaa 2 ya rucini mahoya ni PCA Kiagai mathiko marumirire gwake mucii Kiahiti gikome thayo Charity Gatuli wa Gakuru. Ariano medetie migunda kundu kuingita Naivasha na mai mahio riu ni matumurite ngundu ingi hurani muno kuria Sholing uhoro makiria araniria na Garden Masters Limited kana macerere haria Ruthuri Avenue haria Mogi Studio yare thimune 0722 382821 kana 0780 203 200. Thank you, Kenya, for making us number one. Number one. Yeah. Yeah. Nigatho a Kenya. Number one. Utani uyu ni witu ithuothe. Life ni about surprises, but kuna vitu lazima happen. Messi kufunga bao lazima. England kushinda haiwezekani. Hivyo ndio futa huwa. So, kama unajua vitu happen na zita happen futa, fanya game chache na Shabiki Bundle Bets. Kuchachisha ni rahisi kama kwenda kwa website www.shabiki.com. Chagua bundle chenye happen kwa game, go to M-Pesa paybill number 290063. Account number SBB hash bundle umechoose. Ekelea at least 45 bob and wait for the M-Pesa confirmation text. Shabiki Bundle Bets. Predict right vitu happen kwa match and win up to 100 times chenye umekelea. Shabiki Bundle Bets. Game ichache. Why are you filming, Mommy? To help people stop getting sick. People think the weather makes them sick. Actually, it's the germs. Dettol protects from up to 100 illness-causing germs, including the cold and flu virus. You in the pollution? Yes, you. Dry throat? Strepsils. Down in the smoke with a raspy voice? Strepsils. Hello in the downpour with a scratchy throat? Take Strepsils. Get soothing relief for any throat irritation. Strepsils with its medicinal ingredients will heal the harm done to your throat from external factors. Strepsils. Strepsils for a dry, itchy, raspy, scratchy throat. Mama, why does the moon only come out at night? So that it can sing you a sweet lullaby. And stars? They make sure nothing disturbs your sleep. Then why do these mosquitoes come? Then let's teach these mosquitoes a lesson, because Mama has Mortein Doom, which makes mosquitoes go away and not come back the whole night. So you get a peaceful night's sleep all night long. Mortein Doom. A peaceful night is a Mortein Doom night. Are we not invited? But we have gifts. Malaria. Mommy, best! Morning. Compared to laundry spray, Mortein Doom powder kills disease-causing pests instantly. Tips on fighting malaria. Use Mortein Doom insecticide regularly. Sleep under long-lasting insecticidal mosquito net. Clear blocked drains. Get rid of stagnant water. This message is brought to you by the Ministry of Health and Mortein. Better than my cleaners? Impossible. Challenge. Try the new Harpic 10X. Compared to ordinary cleaners, Harpic stick formulation removes yellow stains 10 times better, giving you a sparkling clean toilet. Wow! Now you also take the Harpic 10X challenge. To the outer framers, the turtleneckers, the fringe growers, you don't need to hide anymore.
Try Dettol Even Tone. It cleans and helps to reduce the appearance of blemishes caused by oil, dirt, and germs, giving your skin a healthy feel. Dettol, be 100% sure. Ni ceceni ya iNooro TV. One heka odo karo anyina wabi na jitagwo Francis Gashuri adu mari guku na onaria matakiri kune gumuhe domereri yao amwe tutirigaine nao koguo donyono ne juke. Karibuni sana. Kenya Berelia na aria tutirigaine nao Beatrice Lachi. Speaker wa bunge ya Nairobi. Karibu sana. Asante. Kohana atia? iNooro. Maundu maikarete atia kore Nairobi? Nairobi Ngai no aratutindika na no turakimuhoya agitume andu magicenjia uria mareciria. No andu muratugonyerete kidogo Nairobi no tigakimake. Na simaniwation wakirio hari mubunge wa Gikuyu na no chairman wa kamiti ya budget. Karibu sana. Thagio Gacuri. Maundu maikarete atia? Kuria gwitu Gikuyu kwega muno ndauma kuona ndaheo ngo nyingi muno cia mitarako kuma itura ritagwo Mega. Undu ngothiete kunyitana na family ya murata wakwa itagwo Edward Kinyanjui tigetwo ni ithe. Na andu itura riu manjira njuke na ngo njega cia mitarako ndacoka ndathi itura ritagwo Kanyethi githomo kia district na kuo ndaheo ingi. Na mbere yo ndauma kanitha kuria Kid Farmer ko icike irucini ne Jordan neo mugogo ware magukuika ndathura iria nyumu wega ndoka nacio. Ndero team Tangatanga mumana ku Nyeri town no mugakimake. Na wakiri ndego wajio. Abai ko bana tia abai tekuru witokirenya na kuno thombe na bubo. Na tutire twakirwa barabara governor kuratwika ne urite. Mutike mutanga. No takire ndagatanga ya ndorite. Ni kura kiria kwicira dio urite atia. Na andu makirenyaga ni arakaru muno thura kucia kirenyaga ni arakaru muno na ndiratumiro na ngo nyingi muno muthenya wa ira kuma kundu witagwa Ilka Njeri Muiruri arajiria daraga ukinya domereri yake ni akwira andu kanitha kiumia kiu kingi mage kwirorera kirerembi kana mahinge giathiru riu ndakinya domereri yaku na ndakemeona ngo cia Tedi Wanyoro ati dereti no ya ugu ya rikare yakwa ni gwenda kuga kuri thirikari ya Jubilee na kiama kia Jubilee toria twini wake William Ruto ni ngimathikiriria eri makiaria tondu ni no njajire mundu na kandu karia karauma kanua gake ni ngoretwo na deputy president ona turari kwa mheshimiwa Icung'wa muthenya wa Friday twinake ni tukoretwo twinake trifo itiganite kundu kuingi tondu reke njarie cararuku tondu mwana kiucio ni aroneka arorereirie ni njiguite Uhuru akiuga mugathe na ngaigua deputy president kuma tunwa twao makiuga na muicindari kiama gia gisiasa koguo muici maundu macio mothe group-ine imwe tu etagwo ya ici koguo reke tuhe kanya ihonge citu cia thirikari iri irathuthuria andu aria maraia mbeca citu tutagutinda tugikia siasa thiini wa uhoro ucio ni tondu one meyaririirie atongoria itu. Haya ndegwa dereti ino ya ungumania ri he ndirahuriirwo ruhe muno ni Kenya ingi makauga ni njega biu no riu ningi ni ngira kaundu kegiute ti kidogo. Ona twari na mheshimiwa Icung'wa muthenya ungi abakiuga atiriri dereti ya ungumania reke tungi through big names thiini wa dereti ya ungumania ri ni kurusaga focus ni ndirathikiria muthuri ucio ri aria na ni romire ngathiti mu dia nation ni marauga ina ango ya 2020 andu marauga direct ya ungumania irongoreirie mweno mwa thirikari ni acio urona makiaria TV ni muthenya wa muthi no na nikio rikira kirendiroria ni atiriri niki kiratuma maigwe ta kamena guoya thiini wa ngoro ciao kai marethuthuria mageciragie mo mena kaundu kena thina tereke njuge kaundu kamwe Gacuri njuge atiriri ungicothiria history ya bururi uyu ni kuri bindi gukinyaga ukona andu amwe thiini wa thirikari kwina waici mwingi muno ni kwagire na break hindi ya Kibaki icio ngethe uhagami wa indo cia mwingi na ni ndiracoka umite na culture ya une influencer kama uria mundu atoka gutura muthini wa musturira wake ni ivyo bururi ni tugite utaba na ng'ombe ungitaba ng'ombe kana uthio ng'ombe cia mwacima Ndindi Nyoro ndicireta kiugo ni giakwa ucute wici na te uhagami wa indo uci ni kwetha indo retha indo
na mundu ucio athiataba ng'ombe ya no matabanaga mundu angitaba atuike successful ng'ombe icio atuika ni atuika gitonga na ni atuika hero riu andu acimokite na mentality icio thiini wa thirikari control lastling mentality no tiriri ndio mbeca cia thirikari ni gatabana ni ciako no tiriri mheshimiwa Kimani Wachungwa muituri kana muici wa indo cia muingiri maita maingi ndagunaga andu aria marakirekana ni a kabira yao kana ni a dini yao kana ni a kuria makiumite cikoci cia kwiguna we mwenyewe gacuria kangwire kuu nyuma kuria Morogoro twetetwo ni muthuri marocio wambura ora ugonika bro wambura ndio mukari cio nginya rekia gwiciragia uhoro wa andu akirenyaga aria kitendo yasi ya mbere mheshimiwa ndio turaga Kenya